Ouais, ouais. So, nakinakin badbadet pilyaran. Naginam sir, pa nakatiloy, dati kandi Ouais, ouais. nagana sir, Gimana mo ka na agad na Jeffrey? Jeffrey. Pasan-san nga dati sir. No na, hinabi nga dato may mag-ayam tiches. So, ama mo miso na sir. Uy, karuban mi ka ni. Mabata-bantay. At kinataon sir, Na? peso nga nagkapot pagpalutan sir. Well, dati. Kapot drugs. At dan sabi dati nga reklamo about Adang, cellphone abot sir. reklamo yung kuwanan, yung gumit magkikita mi, di ba ba nila ka? Oo. Kas kuma na sir, panagtakaw dyan. Kaya reklamo, hindi ginapusak na reklamo ng ipon, wala na kanya pinapintahin na ipon. Sir, kaditi pa naka-restore na, nakita yun sir. Well, magamagamag cheches na tayo. Ay, cheches na. At cheches na sir. Well, At nakadwa na sir. kakadwa ka na brother. Okay. Kami nagbibuhay na tayo. So, nakita na allergy ko na di paltog. Well, naging one dito. Bulsa na. Isa dito yung kita eh. Kita eh. Oh, okay sir. So, gapo ka dito sir, ano ti plano yun? Kadito ta pilyaran pa sa dati lo di paltog ito. Awal katawan pa lahat na mangyari sa hospital na kami. So, alat mo ko naman sir, karot sir, kadito yung tatapa nakakili na. Pati kita paano dito bumrege. Ah, Anak inspeksyon namin kita sa bumrege.